باره وی مشاهدن ها مافناس و سیاست مدار خالد ابراهیم تبلی بولتان آمد به رضا خالد ابراهیم ایوار باش لابریس بله یعنی وکم تزانن پرانیا دولتان نخوازن هم ولاتین خوین داشی و گرینن و خویا دکه و پرانیا وان گرتیان الور بمینن يعني دنرينا ودو يشارونو سافان جرتيان شبه يعني حتى كنجي وبتشرنجي وزندان ريفبريا خسر دبمينن يعني براستي اقواس جمار اقواس جرتين داعش شروان هري توندرو هري خطرناك لسر جهان تبایی نتنه لسر روج آوا و باکور سوریه یا لسوریه لسر جهان تبایی ایرو ده گرتیگه هن قصد دنه یا ده گرتیگه هن ريفبريا خسر دنه براستي يعني جيه تهلكا كي حقواس انسان بدا حزاره قال لك مزنه مركاري بيجي ارتشك جغرتيا ارتشك جغرتين هري خطرناك هري توندرو اف قال لك بيوستيج بو لازم يعني تشي بيوستين لوجستيك دبي تشي مادي دبي تشي معنوي دبي تشي زانستي دبي والحاصل يعني تشي حقوقي دبي تشي قانوني دبي قال لك بيوستيج بو فان قرتيا دبي درباريد هنم جبو بيجي نتنيواني يعني برساقو بيتر العتي هولي ايرو برساقو اوانا عجب قرق حساب داينة كير درباس من يانا اف حساب داين وي چاوا بناف نتوي بي يان هريمي بي يان هندري بي اف برسني قلتي قرنگن و برسني راوانه برسني روجانه خوددون رو هر کس جواب دی جواتا ناف نتوي جي كسن ايرو روج آبا خلق سورية تباي اوانا گشا زیان جوان کسا دیتن ہے اوانا چه خراب کرن چه کشتن چه تالان کرن یعنی گهای آستاش توانین دج مروواهیه توانین شرن توانین قرقرنا گلانه جونوساید پیک آنینه به گلک توانین جور و جور گود تاریخ و دیرو کا شراب چه نبونن بله اوانا وقتا گره دریا خسر انسیاتیف کوانی دی بیجی یعنی دعواق ببیرنگی هاند که دعواق شرعیه دعواق قانونیه کو اف هر کس کاربن هیزا نام نتوی جواکا نام نتوی گو کاربن بر پرستیاریا خو راجینی چاوا کو کواليشونا نام نتوی شر ترورا کی کر بناوی ترورا نام نتوی هلبت يعني و انجام وی شر هانجی هبه انجام وی شری ام گوش دزانن کشتنه تالان کرنه وندان کرنه گرتینه وک ایرو اوانا بسدان بحذران گرتینه انجام وی شرینه جبوه جی کواليشونا نام نتوی جواکا نام نتوی به ویست گرنگ گوهیرو و بر پرستیاریا خود دوام بکن نتنه شر بمشه نتنه وام کشت یان من عسکری جغرافی موان خلاص کرو ازی بمشم انجام وی شر بر پرستیاریا کواليشونی هم بر پرستیاریا جواتا نام نتوی بتوایی جبوه جی ام يعني وک حقوق نازی وک خلق روج آواجی بيوستي وگرنگیه دیدن ویه که رضا خالد يعني افدمك رايدارين اوروبي وامريكي بحساب كنا دادگهك ناف دولتي لسوريا تكن جبو دارزاندن افان گرتين داش يعني اگر دادگهك وها لسر ورا افاكن ويل سر چ بنگه به سر چ قانونا ورا افاكرن يعني وراست راست گريداي كيبه گرك بريارك دركبه بريارك ناف نتوي دادگهك ناف نتوي تايبت جبرگ 55 دولت ولاتیه وان هندر وی شر هاند بشدار بونه يعني 55 دولت نه هندکن مجارک ناو نتویه پرسگریکا سوری بتوایی ناو نتویه چاره سرکرنا پرسگریکا سوری ناو نتویه حساب داین شری پرسگریکا ناو نتویه چه کسی بشداری وی شر بونه پرسگریکا ناو نتویه نتنه شروان داعشه او کسن او آلیگرن آلیکاری دانوان چه لوجستیکی به چه عسکری به چه معنوی به چه سیاسی به چه راگهاندوار راگهاندنه ده به اعلامی ده به اوانا گش همو شریک شرکی لسر وی خاکا سوریه بتوایی هاتی کرن جبوه جی گرک بریارک نابنتوی در حق وی مسئله ده هبه او بریارا گو درکوه او یا او چارچوفایا وی قانون وی دیار بکن يعني اگر امره بپیوه وقت دادگاه نابنتوی اگر لکوسوف و یوغسلافیا بره به اگر لراوندا اگر لجینی دبن انجخ پیوانك ببيرنجي بلكي شاشش برق داعش يعني داعش تشتكي نه براستي ده هم ده فكره خود هم ده شر خود هم ده عسكرتاريا خود ده قلق تشتي خود هم ده تاواني خود جبو ويجي تايبتمنديك في دادگه گرك هبه ابريارا گو دركبه يا گو اد ام دخوازن دا خوازا مجبو جواكا نابنتوي گرك بريارك هبت في درباري ده شكل وشواز وقانون وحقوق افغان
چه رنگی و به پیک آنین گرتیه وان و چه رنگی به جیه گرتیه وان و چاوا به پشتی خلاص کردن حکم وان و چاوا به قانون تیجان قانون السر وان به تطبیق کردن عجب قانون سوریه قانون ابناب نتویه قانون روج آبان اوانا گوید هندره بریاره يعني رزار خالص خو برزگریک اف يعني هین ریوبریا خواستر نهاتی ناسکرین دجواکان اف دولتی د افجی برزگریک اک پرمزنه اگر اف دادگاه ور آوا کرن يعني دبکو رو جواب بیک جناوند جهان ین ناو نتویجی الو دنگ ببورینه بله رزار خالد مگوت يعني برزگریک نها گو ریوبریا خواستر نهاتی ناسکرین دجواکان اف دولتی ده راسي يعني او جي برزگریک قانونيه برزگریک سياسيه يعني ريفبريا خسر ام قش دزانن دافاكتويه ام قش دزانن راست راوابونا كوي شورش غريبه هذا راوابونا كوي جاليري به هيد في درباري دي يعني ناوي معني جو اب كسانا اب تاوان جو تشيبوني بحساب داين درباس به ناوي معني جو دادگاه تشيب به ناوي معني جو او كسين زيان بسري وان هاتني خلق باكوري سوريا خلق سوريا تباي خلق عراقي ناوي معني جو حقي خو نخوازن يا نبرسن يعني حقك روايه حقك شرعيه جو ابكسي مال روج ابال باكور سوريا العراقي جو حساب داينك بخوازن جدادگاه ناف نتوي تايبت بشرنگوي به يعني دعوة مرة بخواز شرعية چنا بكسبي ما فيجي سر خلق روج آبا و باكور سوريا يعني سوريا تباي بحقي جوان راجي يعني قطبك اب حقك قانونية حقوقية اخلاقية جاليرية سياسية بن چنابي ببي وببي اب حق كنجي ببي وببي يعني حتى وقت سر درباز بي وتم اب خلق ميروج آبا خودية وي حقي بين داخوازا محكمة يعني دادگاه ناو نتوي لسر كوي دري ببي دبن چه قانون دبي اف داخواز شرعية رواي گرك بي کرن چه قانون بي تطبيق کرن رزار خالد ابراهيم اگر اف داخواز بيك نهات و اف دادگاه ني آوا کرن ايدي روشا وان گرتيان و يچبه رزار خالد از پرسا خو جاردي دوباره بكم يعني مگوت اگر اف داخواز ني بجي کرن اف دادگاه ناو دولتي ني آوا کرن ايدي و روشا وان گرتيان چبه يعني بشي قودا هاتن دادگاه کرن و چارانوش دادگاه و روشا وان چبه يعني بري دادگاه و روشا وان چبه وانا حموجي برزگريكن گريداين برزگريكا سوري تبايي ام بخوازن نخوازن دادگاه کرنا وان برزگريكا نام نتوي مگوت حساب داينا وان خلقي قون هيزين قو آلي قري وان بون نتني وك شخص انجخت وك ري خستن وك آلي قري وان حساب دايني بخوازن جيه قرتيه وان وبشرنجي به او جي انسان داويد يعني هناك حق وحقوقي وان ام بخوازن نخوازن اواكي بشرنجي به اواناوي دادگاه فكري به عجب دادگاه تايبت به اوياوي بيشروجي به خوستن جبرق براستيجي هناك تداعياتي قرتني وان هناك يعني انجام واجي هناك تداعياتي وان حقوقيه بين قانونيه بين سياسيه بين دبي درباري دي يعني برزگريك نه برزگريك كله بچوك 24 ساعات دو به 4 سر كرين مجاره گلكي گرنگي مجاره گلك بيويشتي گو نقاش و گفتگو سر بكرين جبرگ مجاره گريداي 4 سر کرنا برزگريك سوري توائي نتني تچن كسا محاكمه بك دادگاه بك وان برديا وان بگريال 20 سال او 10 سال بدوان نا گريداي بپرزگريك گو ايرو لسخا کا سوريا چيد جبرگ به حساب داين برزگريك سوري توائي 4 سر نابه بله گلک سپاس رزدار خالد ابراهیم مافناس و سیاست مدار تو بشداری ما بو ببورین تماما ما سپاس بود